Phainai 12 November Astobol Thungkholao Tipra Mothani Lukuthum Pandano Awai Songsajakha Bike Rally Khairpur eba Ol Agulini Tidulungbai Luaji Jakha Bike Rally Dosramni Shimik Khumulung Shamanonda Chachu Dupshora Bodoman Thakur Hai Juda Juda Amchayobo Haino Awai Jagnai Bike Rally ni Bukhaktei Tei Phainai Shalni 12 November Astobol Thungkholani Lukuthum Pandao Manjangna Bagai Kami Kami Rogobo Haino Awai Jagai Tongo Sini Umagra, Heka sini Maharaj, Dut Kishore, Nije, Tipramata Central Committee by Dagijak, 12 tarik, Astobol, Nakhlawa, Kaisa Kotor, Tipramata ni Lukuthum Pandangnai, Obani Bagai Tini, Kebang Mathai, Sarat Tirpuran je ediseri amse jotta borok tamo ko hake bike rally hake long march hake jaga jaga sine awareness khai program continue khai tomon bising tai tini seorang man kha khumulong amse ni sine je Khairpur hake ura agur tala je area ni bising tai ora ora loaji kha tini bike rally nai Of bike rally orang di sini cengkeka tabuk je cengcet pas itu mana apa ke dosram kami di sini kumulung di sini Samananda heke Katun Oduman Thakur Dupsora heke Ram Babu apa job tu bilik seborok ini 12 tarik Astobol Thungkholao kotor Lukuthum Pandan magai borok awareness khai tu mana magai tini ne awareness ni bising tu ceng potek tanaga যে চিনি মহারাষ্ট্র লাস্ট ফাইট আপনার সহযোগ জায়গা জায়গা আমাকে নগ খরচা খরচনি যে তমন অঙ্করানি কবগৈ না সঙ্গবাকে তিনি বাইক র্যালি খাই দেব বনে বাগাই তিনি নি যে বাইক র্যালি খুব শান্তিপূর্ণ কোনো কিছু আর কেবল করে কাম খাই না চিনি পিসফুলি বাইক র্যালি নাই বাইক তিনি বসে তখন খানা বানাও তিনি ধরো जों তিনি অবত ইয়াং খয়েরপুর এরিয়া তো চিনাবা 4টা বেশিছে 4টা বেশিও বড় টার্গেট না হারজাক ini orang gari tonglai plus bike ke 200 high bike ini orang jaga gathering ini rally kali ini